no UPF makai na asu political movement to people's representative in P chu kan belap sa hin na amo makai na people's movement hi achigom thai poi ka tinomen keno UPF political movement chu a platform chom hi dinga hin people's representative makai na in P ho belap na movement pa chu a chom hi dinga hi ti pai ka sei khan nomen ai chu isu khom ki na election constitutionally valid hetalo din abanto su agreement condition in jong aphal ta lo ding hin ilahi nam mi pite abanto achinga them tunia nam sung hi achinga them jong tam win in la thal tha na idoi doi na langa hi the na ki vai hop style hi ha bolobin so inga awa so chi bol wai le chun oi ma chai thun lo di hi ti pa chu kan tem no min ilahi nam mi pite aban to achinga them tunia nam lamkai han lai tam chak na nehin gel pi diwa kan ta lang hin e ho nam sung hi achinga them jong tam win in la thal tha na idoi doi na langa hi the na ki vai hop style hi ha bolobin so inga awa so chi bol wai le chun oi ma chai thun lo ding wo hi ti pa chu kan tem no min thal choi ho gel hilovin India gam sunga dan dungjuya ahi thei ho chu dungjuya chu ahi thei lo hoi lo ahi thei ho chu analyze bolutin ichi dungjuya chi diu pau chu ka de inna to ke no UPF in negotiated political settlement in a time bound manner hi ahin boi pi te ngai hen amon na aji chu amo ho condition amo ho su agreement condition sunga umi je achu amo na boi pi te ngai hen I chun people's spearhead au mangayin anjun ka seitan MLA hole in P ho ki gom bintin koi ham chulam kai on hena bintin na people's spearhead hin people's charter of demand in government hinga apilut ngai hin to chu su ho demand hin people's demand nai lo he katinom people's reply khat ve in sei 1 minute na nei pi betana ka sei jai ta chu people's movement ni angayin people's plebiscite angayin abanto parliament in ai pan pi diu parliament ai pan pi diu MP ho hi lobbying ki bol ha no ngayin India sunga SC ST link ki bol pi the tam pi men organization tam pi cho hi gampa ma hon jong MP ho lobbying ki bol wa kang ngai chi theo hin spearhead bowling tu nya ka do nom pa chuile Mipi langa su langa spearhead bowling cho om hitan amo chun condition sunga chu spearhead bowling amon political demand chu condition dungja bowling hin Mipi langa spearhead bowling people's representative MLA ho he hoyam hitam ti pa ka do nom min tun Mipi thelanga tu sei denga ki heng do a hi win tu chan gi IP denga government hinga IPM thum kha oi thi ka do nom min na apan to mipin a hen do hi zong le constitutional article 326 dungjo ya chu adult suffrage principle a ki hen do hi win constitutional power an ai win Manipur government not tha mu jong le mipi representative a hina wa chu constitutional power an ai hin ye chuna mo hung ki pan do han lang ilanga chu su in a condition dungju in su talks nei han lang mipi talks mipi spearhead pa chu amona sem te te nga he ti pa chu a China kan se no min na ke pa cái bảo mày đó cái phụ lên cái luôn anh xây đan chuẩn gọi đi meeting chú lệ chi lệ hen chỉ cái nút tuần chú political talks he su grouping spirit about it tin hen ale to aman say cái chỗ chú one I mean one step khác hen ani na chú cái political talks on spirit ball đi vào people's movement chú con spirit about it is on fire. Chỉ tên thì chú không có gì chun chỉ chúng ta nghe ama in I would request anyone who is part of this discussion to keep your mic mute. Siya an say chun Dr. Saydin kom ma kaganto nom saman passive demand and active demand ti hi ase kanin. Chỉ chúng ta nga hi Dr. Pu in ama in mipi het dengan say to son hin Dr. Pu in ipitin het jet no mam ani na chun mipi hong pasanga tu chunga soi ki kaina at paper chu kai comment cha ki sun chu pi ham te ne KNO and UPF cell completely absorb
the path of violence and abide by the Constitution of India, laws of the land and territorial integrity of Manipur, followed by tripartite dialogue, center, state, and SoO groups to pave the way for a negotiated political settlement under the Constitution of India in a time-bound manner. Tua chu Dr. Puin, tua ulet nu dengan say chu, nang malungge la, ipiti nalaam at chuta te ipiti ni hinsin no, Dr. Pupat kapit. Apa ilongelo thanks sa na kiseidoh te. SoO agreement hi political demano ki ho na dinga umahin. Political demano chu YouTube legislature hin. Hisi demand hi keno na UPF chu active passive to ompon. Hisi wa chu context sa seide hilachun. 2005 wa active hi heta chu. Army to ke kaya chu. 2008 continue kibol actively pursue kibol hicha. 2008 pa jo TC demand now actively pursue kibol. To 4 September akizompa he actively for UT hitacha. To active passive ilo la mandate constitution binding kiti ho chu mix up lo dicho. Constitutionally minding abjure violence kiti ho chu anjo kasei banga ki ho na thei na ding ikikap to la mei changi na hat jon thu kisei thei poi tin ding context a purpose to a political dialogue we nam movement di wa chu umahin chikal wala active ding chu lei se chung amlo hetai to a people's movement ti chu SoO a panglo ho KZC a panglo ho MLA a panglo ho hilo ho taute chu si chu public Mipi hi na ahin a demand chu amho dinga ibon chikai wa dinga hin te khan ngai lo hi people's movement chu tu ato kong ki patle ni khana ki chai lo de hin I demand chu say do government and iti in don budovam iti in doyawam ki wedding chiwa chu debate a I got a debate chu valid hi a government no hi thai ponte kanom pa we tu la chun pressure group ma chu people's movement Mipi chu hoi ta apan ngai he chu ito chu ni kharin ki chai hi ve ta I demand pa chu Gandhian movement a peacefully pressure hungum na ding chu table a chu la ki hon official a ka bol ya table a chu ikat a thu a debate na negotiation a che de ya Mipi tha chu in the form of protest ham jantar mantara touding ham for the same objective chu chiten hi le khana ngai pui ti hi ken hoi ta ka se hin ile khanu wa le ho hi mi hi a basic pen ki se le Israel te chil ha hi jom khelo minimum lo opinion li umai chu forum hi achu machu ibol wa lo opinion chu asang za hong ki se ding tu a hi government in eho demand hi avet wa imi ho chan down ho avet dio tu chan ge chan hi vet na hi le political dialogue table tai lo Mipi so sang dan reaction dan hi vet na hi le cho loi pi hi self administration pe thei mi hi diu hi nam ti lungdong wen ti chu ka gin cha chu ami pi hi le SoO chu binding chum hilo pi chu constitution chun people's movement yang chu a bind tho dis chu a chum hum hi ve ta tu SoO binding chu le political dialogue table a kheu na ding mai bo chu hichi e demand chu talk song mai pe lo wala koi nong sei ta chu la viswajin nong sei la the next day we can start our public protest SoO ground and so binding a ball lo pi chu thalbo ka bi evident ya peaceful demonstration protest chu it is constitutional chu people's movement le SoO ke the si chen chu ibola ile kan te good ham all ho hi alam kai ding dim set ding azui ding lo to hi ipi hi hom ke the lo to democratic condition SoO chu for example a constituent group of beta it tribe you see representable I government young head chi a table IQ chu
UT legislature chu ke no UPF tinga ki demand na hungleng do go chu people's movement hum pandan hai people's movement chu ko ham legitimacy mandate bidding chu social lang hiya civil society organization no ya ngai chu ke the si to ki mat ngai chu apau tho dinga chu people's ho chu ipiham pau tho se chu ke so kukin pi body apangin tin paite pau tho chu paite PTC ham ipam apangin tin wifi pau tho chu VPC apangin tin hita chu chi di chu chu administration streamline chu acho mai bol wa le chun government yong ke yong government lang iti joy autonomy ki peding am ho yong kisutup thailo black and white na print out myong explanation ebol chung chun wa hetlou like na lai ole intentionally ki het mo sa te ham koi makade na he poi thili government ke uta highest level ta chu we have to exercise responsibility and maturity itirana sa tu na chu ke no UPF chu SoO and binding a bola chi che bol thelu ta ki te chu hoila ya umaham it demand pau chu Mipi self governance sing chula all a peace khat ke hosen demand chum ke seiwa people's movement nati hosen body chu ma hi a SoO le government ke un chu ke on ka pompo ve ka demand hi che chu me den ti la thukha a chu chula hello it demand thakha zerare bang chu zomi revolutionary ham unification ham hi wa na amo yong khun it demand ki bang hi chu ki kallo pi chu UT with legislature thau thau chu tu na che ho cohesive tai pan khom the wa it's a table platform kum som se gi wa imu pau hi consolidate ikibol wa one voice ai che theule phan tin atu ti lo le ho ikikal du political suicide bol du chu ka seizing in se kiting SoO chu ahung na sot tai a bol khela bol khang na be ta mi pi lung thai lu ne na be ta mi hi mi chu kyong mi hem ki hu chu aya chito chun past SoO activity experience hole to a table apa hi mix up ball hi winter request ka balls appeal ka ball chu table apa hi SoO hyong le am hodinga panga hi poi mi pi adinga hi chi chun tok ong ki pat le tu achu hong khonung lim nei pan hoi tan tok ki chai chai le press conference am pam khati ball diu thui ki che chana public ko ma thun wai he chi pha le chun ke ho nung chon ke hi wa lo le diversion ka ball la wang chun he nge call us up ato ki pan lo la ya black and white na lekha ki same to na la ya ai chong hi declare thei lo la yu so insinuation chom chong ngai so a PC hi people's movement hi body choma chi gut dep dana umai so ala leadership contest ki bol to kilo hai so KJC leadership CSO leadership contest ki bol to kilo hai so eho mi pi kum hia sunga ken ka changa imai yong leng unity dim ka bol wala booklet ja khanong 2010 a kana so a rhetorics of cooking nationalism unity om lo le macha ki bol do ponditi ka het ji a ka kichi sa nai lo ki bol he ya atoa MLA CSO SoO in lungthu in bol wa khat statement khat in so le central nyong eta sanu sula ai chi su hat di ki go wa achom khat diversion khat ding te kilo lenga umai so ke het khele bang chu nei ngai dam win lang nei hil chen win lang pu let plu nyong sei ke hon nyong chum ka gel pu wite ai bang to analysis nam bolo chi vet le mind ball in lang a relevant sum theilu pi chu issue chom be hi na kan hong wo te kilo wa analyze the ball chu ka ngai a hi le hoi lai chu active hoi lai chu passive SoO actively ground ang panga table ang panga hichikal wala active chu ya na la dham hoi lai chu active passive wa ki koi ham personal khat ai na koi na ke het dan respond hin actually SoO abjure violence ki ti chu anjo suspension of operation ki ti na chula IPR suspension operation umong table a kheu na ding platform chu government ado ding ja ado ding anop ji a chu
he chi cho ki kai lo table dialogue chu lo di chu table dialogue lo hoi la nga chu koi koma na pen ipen wa kun ipi legal constitutional basis as i demano pi dio e ho table ai lu no i lo ai go chen pi ho ti za wa chu amo gela ko hung di wai tai ti chu ke ong hung di nga ke kine ai wa nga to ai 18 di ho chu 18 ting na be tao e ho sung hello a to ai danger ka mu pen hi e ho sung ai hung ki ten diu ka mu dip dip to kilo wa chu he chi hi ikichi thei lo wa integrity nei ta transparent a e doi le tu pa hi ki thu wa ichi khom lo le e ho ki pe bol diu chu he chi nai la ma ka mu ta chu he nge them gao khai poi kyong hal se le academic ka hin analysis ka bol thei chu analysis ai logic ngai chu logically thil vet ngai emotional a ema personal ego ham interpretation a che lo di chu factual basis a che ngai chu he chi chun tua pula grun se ho chu active or passive chu kan se banga chu clarification teletin ka ta sanen pale pwezang en nahen sim do also agreement a binding na ti hong chu explanation clear ta dingin ka geng chan adang tu na nang ni komena ko na chu ka thei mi lumam ka ga sei pe na hai ka sei be de mam om le nei het sa long tu ti lo la ban che the convener pu pu let lu den Dr. Pan response and pia chu na lung lai lo nam jong de cha chu nang ni jong aga put up dai cái xảy ra thì hiện năng là đàn thì chu cha ji tu nai kiểu nào he Mipi in a head se na min ding pa chu pi yo ki kan si chi Henge ka pa pulen ami yung ki ve analysis chu hong ki sei ji na ami chu analysis pa chu sei na the hi ji a chung ki sei hin chi pa yong chu pulen in head pi ding in kan tim na midang champi ko ma ki sei the lo in ki sei la chun adang khat ko ma chun ki sei lo online ni wa chung ki bo to me the ken ka tina pa chu people's movement hi ke ho bol di ngai pon ke ho hi support group ka hi bin aning ninga hi koi chu support bol thai ham ki ve bo bin na koi dop thai ham ke so dop thai ham koi ham ngai cha chu ke jet city ong ki ho pg hin ipi na ngai chat bam na bin naw mam na ngai chat mam ke so te na ngai chat mam ti hoi ki bol ji a support ki bol to le people's movement ong ki ti pa le ideology chom mai wanga support group ideology pa chu people's movement chu involved in le ke jet sin lamkai te nga he ti pa clarify kan bol no min na ya support group mo hin ipt support bol ding am hoi la chu hung ke tang da nowam ip idea de wam na ti chu hin ai wanga ke pa ken analyze kan bol na kalungim na pian pa hi pi ham tia le chun to a hi UT pathway kitile UT hi very very serious hi while chun UT i mu thene ding wa hi ama sapena parliament e ho demand ipolut pi ding hi mi angai chama sapenin na parliament a ipolut pi dio MP khat be chun ipolut pi wa discuss abola choteng le lok sabha 545 MP ho hi 50% anok mangain rajya sabha 245 ho hi 50% anok mangain hichi achu ilang hik focus kan bolai le chun e holanga I buinaw le khulanga lampi izot dipaw ka vet nai le chun totally be different bangin ka mutan na to choi hon su based a hi leadership ai lo le su based a hi demand ichiu cho su chun su agreement chun mi pi kai cho anjo ka sei pa chu in pulen na su agreement chun mi pi kai in tin su agreement sunga chu mi pi panglo cho a legal perspective aka sei na pulen lai ai katina pa cho agreement chu kan vet na like ka thei mi sa nan mind ball ho nan interrupting in say pulen SoO a panghu nam representative ho chu ami pi ding thu sei na ding je government and acknowledgeable recognizable sign able pi chu amo private na amo thu sei ding akadar hol amo ki ka se ding a agreement ei kai pi lo pi chu nam isu chu le kha yong ki pe history yong ki pe e demand yong ki pe UT ki demand chu to amakai chu SoO government and acceptable je a dialogue nei pi chu ko represent ham ami pi te chu la
Jiwa chu akader la mo se adinga binding an sem. Hello pichu. Ukizo chate apal amin chum yaun hoyong. Zera reong pangai chu. Jiwa hi zo miti yong le. Ibon wa ki pangai chu. Aliswa chu hekhan na ding a basis thelo chu. Olen lai chu kal hekhan hilawana. Ne constructive tan ki debate no tena. Kal hekhan hilawin tin na. To chu ke chun a document chu agreement iti teng la document chu sim ngai hin. Chu parties involved to a matters discussed chu kan vet hin na. Kan vet tiangai la chun teka khanin KNO le UPF chu chi agreement chu KNO UPF to Government of India, Government of Manipur Tripartite agreement a hi in chi hi KNO le UPF in kukizo Mipi te represent a bol hi tina lo chu. Chu understood chu kati. Hoi lai chu understood ti hom ti pa chu ai ho sunga na pulen ka senum ge chu MEP di wa dinga ki pi chu KNO UPF kader ho se dinga ki pi hilo pi chu jiong chu ki ji lo pi chu. This is for SoO leadership and kader ki tiong lo pi chu. It's basic chu common sense chu. A government in bola ikyo pi di MEP ding hilo le. MEP ding hilo le iti UT discussion thai ding. UT chu ko iti ong MEP those are self-explanatory facts basis it's all kisan ABC hair splitting to SO agreement na beta hair splitting hongom na ding demand pa do le demand na diwang list 40 yar hamka ka pelu do ta jiho chun hair splitting the aya a binding body to within the constitution heading to let UT with legislature to a binding body to asunga ne ho cho lawang chun. Yes, hair splitting so. Overall ideological body it's perfectly intact. Atutilo la government no soi kai pilo do so. Ibola delay ball ji ham amo he abon wa inclusive na wam ti so. Chia mina hung please. Amina hung ki boy wa chu government ko makasay so. Off the record. Amin chum say yong leng. The final settlement will be all binding. They heave the sigh of relief. I should table he chikal wala ka say yung me. No, I just saying it. Ginza nangin, please. Pen say nom cho bullet clue na het team lo cho till ni umahin SO agreement na hin. SO suspension of operation ta ya cho SO no ya kader ho cho game sunga mungai amo maintenance na ding to khat ticho khata hin langa political settlement to khate tilni chi kom ticho ne het khan lo le na boi ding e others maintenance elo game maintenance to a choma hin political dialogue to choma ticho khan lesson kind de pulun nekin tu lai chu in say better ding na sir okay len pa nei pi ding lana tichu ti khat ni omin na ke hin le neu khat research oriented na kan sei hin act or rule hoi sim tiang le deeming provision ti khat ni omin article khat na chu macha ke sei lo wanga article chom khat na thil khat ke sei ji a chu ke sei sa hi ji a chu chi article a jong a ke sei ti pa chu deemed say ta ke la ji hin na to a chu e ho document pe no hi tu ni chan ge ya koki zo mi pi ten government ko ma ipin demand ta awa matia le chun kasu ho na demand etile ke chu hung critical taleng no that SoO agreement was signed between UPF KNO and Government of Manipur and India na for example katina pole lai chu ngai pi tin lang na in ngai pi tin lang na carry out another movement na please go ahead yeah it is clear self-explanatory common sense SoO number represent a UT to mile kapompoi ke hona chum ka bol na ti na cho tichu hilo polen tichu hilo tichu ai point na ti wa chun to chu KNO UPF chun it's self-evident no polen I feel polen blue to na say no to ga say sai sa de tu chu ta de Dr. Pu in if you then yeah hello na polen ma en za da hin lang na ka za da pui ka sei na pa chu pi ham tile tu chun te ka khanin MHA ko ma chun government ko ma chun isei ta ve KNO UPF chun kuki zo mi pi te hi chi agreement pa chu KNO UPF le to 11 kuki zo mi pi te to sign ute kitile government cha nom na dem gati pa chu lenan don but paying SoO
JP pa he tua people's movement ti pan kapom pe po we na tin hai so Katilo people in hello na tin hai so Katinai people in Kaselo people. SoO to na sign pa he ke hon ka accept po we kapom po we na tin hai so black and white chu chu ita bangin ipi pawen zamweng chun it is very clear ke hon ka chilo wang ka ngol lo pi chu Ale tirkha chu hindon but ke teringe polen na. Very beatun la chu kinapotin ilungel chu ating ting seutin na. Keong kalungel pa chu ka daw jo si chu in clearing ka ting na. by all means please Tu to achule su agreement AK Misra pu AK Misra taw tena. Pu AK Misra chu retired IPS in tin MHA advisor hina chu su to interlocutor apang hi chu na. Ai la chun ama chu appointed interlocutor apan ji achu ama chu su thu sei ding chu SoO thu sei ding in tin KNO UPF to adang chu responsibility lo authority ki pilo chu ma chu yeah this is a political book it is so chu ama in in ama in a bol thei pin chu home ministry report api ama performance government survey no performance appraisal ki kila ai bo cho koi yong lan na e performance chu change performance ko bol do e tipa chu ama na bol di chuya tu MHA chu ni pita ve tile chun MHA report as receipt teng le MHA responsibility on KNO and UPF pa chu piham tile to control the insurgency hintin amo chun UT sainading tha chu nei kit lo chu UT chu parliament ong ki sai din tin ale chun like for example pulen na to e hon ike opi pa AK Misra ike opi wa hile koi chun pressure api de ham government a chu koi chu ike opi koi chun pressure api parliament chi hun di hom ti pa chu ka het no ma okay in company AK Misra he retired IB officer chu a retire yo he home minister pan appointable ama thaleng dinga ama chu akin choile dialogue nga khat jedi dan ho chu su to ya UT demand now ipelu do ko na he political decision cho hi le politician hona bol di chu chwa alin pen chu tu jinga hungding pa 30 na hungding pa le home minister pa ha chu le parliament a lobby ding thi ho chu very good aya chu BJP le Congress le party ke vai puna chu e ho thu hi negotiation nei zewa government ki phat sa wa parliament a endorsement a bol di election home minister pa na sei chu BJP MPOs and khat chanong anin lo de chu lobby bol di bol hi yong le that is the way to the government kat politician ho to hin tun te ka khanin hin saying nang tu sei ka thim manding people's movement chu anjo na say bang SO to bind bang chun binding loading na insinuation joile people movement na ball hai negotiation ni bureaucrat retired ho loading direct politician ho the balding dana na gel he mai thei hello mai thei hitsit bang chu hi ve ta NSNIM bang chu kumyan tam som go walta chu politician government home minister pa prime minister avetwa ji ke upi de ti le interlocu ho a depute tho so tu chu nang in PC movement chu ki bolan lang le direct political decision la the ho to ki hoin ti chu forget it a process bureaucratic process chu ding political settlement ding ni la wang chun politician in ala ding chiwa chu ki chai de chu ken bolong lang nang bolong la kun bolong le that is the process na ki sana that is the due course of action for the government Aleho chu tu na SO chu Ebola government and SO SO extension AKP ham. Political demand who say nothing to legitimate his because it is within the Constitution of India. Chia chu hiya, I chu for example, notice advisor pa in decision to political to ama la hilo picho. A homework spade work chu chai part le ki huna chu final hit the parliament chun aman home serpa ko ma apelu na home serpan okay ti le endorse le due course of process in parliament will take place and UTP deal is part of declaration of the you kon bo long le process to achieve that is the system na ta ka sei he to chu
khat SoO chu ka pompo na ti le ki chen sei wen lang PC chun na ideology ka pompe po demand ka pompe po we kader hol am ho nga po sei we ke hoi include ebol po na ti dana kala chi cho he le chun it's simple SoO le government of India mi pi dinga kibol wa nga chu ke hon wang ka pompo we na ti le if ham na demand yu mi pi chu convince ta ke ho sei ut pa hello ding ham alo le a demand chu thakat he le am ho lamkai sang ke ho lamkai nge na tiu na hi nga na sei lim ke banga chu chi cho he le ho chu Chitu hello ke jokulin. contestation dana om do Chitu hello, chitu hello. peace a hello chu henge ka ta san mo pui na aya na thu Atwa ai pi le danu chu hi lang cho ko chu government vet ding ayong are to people who get ho hen SoO le government chi pi pa he endorse bo lo bo la ade lo bo la atu ti le chini bola SoO dinga agreement ki bola settlement ki bolding anti du ya chu yan hia khat brisma ma ka sei chu tu a clear ta government and official legal extension ng bol ta chiwa nom lo lai sei chu they are against the people ka ti chu ka vel sei ke chu to as nang in ta sun ge lo mai te anan sei dan nei dan ho chi na le tu a chi pa process against a chi chu nang chu na chum lo mai the na analysis nan projection dan chu you are against what government of India and SoO is trying to do this is nang in yes settlement na lang kan nei okay ni ve kit la chi gel kit la chun na kyang lung thei Pulen ken hin don ai bot pi le char ai pi le phat nei pi ai thei pi diam le lai tu. ha Phat nei pi pulen chun su in lead ball part against dana sa in tin na. Chipa chu clarify ne what in bowling cutting. Phat on pet pet chun na phat nei pin lang lung setan. To ka sei pa chu hello in tin. Ka sei pa chu pi ham ti le su agreement is sign pau chu na pulen su agreement is sign pau chu no to UPF Government of Manipur and Government of India Tripartite hi condition is maintain an jo oi pugin jana sei banga chu akeder hodinga chu rehabilitate ki boli chu thil chom hi e movement pau chu thil chom hi ti chu na ai le chun hilaya chu ken kan pa chu constitutional perspective as kan nai le chun su ho chun mi pi ho chu a represent nai ti pa chu e hon anjo wa chu di mi bolen nangin ti chu understood and tin tin to chu su ho su agreement chun mi pi yo si chu a hope nai ti pa chu hoi la ya chu government chun ti chu e ho sunga I se hin tin e ho sunga chu nang chu ke no you spokesperson hi na chu ke dinga kalam kai nei chu na e ho sunga chu anam mi pi dilam kai ni ja chu ke dinga kalam kai e ho sunga dinga chu hi jo chi pa chu ai la chun to chu hi le government chun chi pa chu hoi la ya chu a hi na ya ti ham ti pa chu extension ai kai piu chu ai na IT lo chi tai lo chu pium de ong hello pulen extension ki kai pa chu extension ke no UPF and each gather and ke ki kai ya mi pi lai chu mi pi represent nai ti pa chu hoi la ya chu deemed state pa chu hoi la ya chu koi di hom ti pa chuก็จนเกย์หุ่นหลุดแหลงจนเกย์หุ่นหลุดแหลงนะไอ้ผู้เล่นรู้เนี่ยอัดดอจูถึงจุดสี่จู clarity ได้ชาติจะดอเห็นจุดตัดทิ้งเลยไม่ต้องสี่จุดมีนิลนาก็เสียแล้วนะ clarity pa ทุ chu กน่าวอีทุกน่าวยิมน่าวจูอีเวนต์เนี่ยไม่ต้องสี่เห็นอีมาเลยใจดูอีผู้ตัดเบสจีว่าจู political demand จูไอ้ที่จะน่าโดนแต่ดิ้งตีได้ชาติน่าจะเสียเห็นแต่จนเกย์หุ่นหลุดแต่ดีเลยสู้กลุ่มหัวจูตัวจะมันสิ่งที่ government ตัวสู้กลุ่มหัว agreement เห็นห้อยได้จูคุกกี้จูปังอันตีจูที่จู question เห็นเห็นกระลาด่านนินกะใช่แหลงสู้กลุ่มหัวจูแห่งประเทศเนี่ย MLA เห็นKJCจูหอน mandate เนี่ยอีกว่าอีกแต่ว่า KJC อินพัตตาสู้กลุ่มหัวก็ support เนี่ยที่อะไรที่จุนนำปีจู represent เห็นจริงรวมที่จูเกล้าด่านตรงเห็นดรปุ่นเลยพิธีดำตรงแค่ปอนนะอาจารย์จูอันนี้ที่กรีที่ป้าจูอากิจิรู้แต่ที่ช่วยแต่ว่าเห็นเลยItselai moment nga et nge tua pulet kulun se pacho akizilut na pacho na charter of the mana cho chwacho koi include ham EP district those si chu UT the mana ki hob ham chwa detail a mi ho to population to
bona kisi the father of the mana chichu achu kisi ta chichu bullet kulon answer kadon bol kha dibham Oh, chichun in supplementing Elijah. okay. So ikat is that mo KZC chung allegation kat he SoO extension ball ding my map ang he ti chu chichu hela di hi aya ama ho chun SoO endorsable due to that is part of their mandate, part of their objective. Mipi dinga tribe endorsement ball sula. SoO to Mipi dinga to say na dinga to 4th September extension ki kai here. I let you to case sin SoO endorsable to they are fulfilling their duty, their objective, their stated objective. Akikal no umlo picho. Selfish interest at chuma direction chum khana kat case situation SO akitu pidana kiseidoh asai ho hen SO on stipend amuna diuchi hichiding wo a ball pi weti to tabanga chu thu le ngai so iti thading tun case situation SO endorse ball le a mandate to stated objective to kikalta chula al akikal loading chu isei wa akikal dana kiseidoh tai go dong chu hetlou zero clarification de ya isul hollow picho pacho. It's part of the process to clarify issues. The healthy debate, constructive debate hicho. Aya chu pulat hun tu asa yosi chu counter kabol nang hello clarification jo ka picho. SO engagement is representative of the people. KZC is also representative of the people. MLAs are also representative of the people. Amo chun administration a streamline hindadinga chu mipi makahicho. Ala tu anang inan ball good pa he people's movement entity chum khana nan ball ding to kilowa hichi chu ahin lo na dinga chu hiyong hi khat hi entin min yong hita la lo na dinga chu you should be as a civilian people's movement must be an organ of the Mukizo Council. Simple as that. If you pout holding out you no horn hit away. Why the lang ayong chitabang cho ngai? Why pay lang ayong ngai? It tribe represent you say demand wa kizi ilah according to the constitutional tribe recognition akizi lo you say kun anne ngai cho. People get tilchun cho say cho. Nang apau to chipau to say na bolal adang ju yaw lo to kilo kin so. To an bol bangai adang one ng tribe one a ball ngai so. But they should all be part of the KZC umbrella. Civil lang hi siya. Dr. For further clarification cutting and cut nandong. To achu agreement to three parties hai na. Three parties agreements in tripartite even achutia le agreement hung solution pa hi it's three parties or kinuk to na chu hung hilauding ham. It's three parties or chu if they are signatory to that that agreement na. It's party tumho chu akinuk to it's solution chu hung ding hilo ham. To achu Mipi lo up kaina chu piam te le a close khat chun territorial integrity chu compromise bol lo ding a seita le party tumho chu party khat chu het sa he ai langhana chu bipartite a hi le chun chi chu langhana kinap na pa chu daw lo ding hin to chu tripartite hi ja chu agreement chu three parties so kinuk tu na hung hi li ja chu three parties la state government chun territorial integrity ke ding chu iti hung nup de na hi three parties ki nup to na chu achi ding a hele hi pa chu constitutional dia chu it's na chu override abolding ham chu ta te government dong it's na chu sa chu hung ding ding na ani na chu last question in dong kit lang hi cha chun SoO into a agreement abol na hin solution hung thung zo ta poi ta chu talk chu SoO na lead hin achu ti le hi cha chun khat bi na ga fail tai ki tau te I fail tau be na fail tai ki tile no ho chu chom de dan ka sai a ki sai don ja chu nuk fail tau be a chu tile spearhead chu talk spearhead chu SO na li na chong lo hin lo le ja chu KZC in talk chu spearhead ki thei dik ham It's a theoretical question here. It will depend on the government. Government they dan heta beta. I'll tu achu question chima sanga ni na sei chu ipitai na repeat ki thei dan. Chu party to agreement na party chu thum hin okay solution chu okay chu la bul nga ka sei ta na lo achi thei na tripartite necessarily here hiyong heading hiyong here ultimately
ultimately, center in decision ala dicho. Jharkhand Yong Assembly in hetlou de Bihar chu atiwa abol chu ni be thumve resolution lo chu assembly a. Finally, center in abol tho chu. Pattern chidan is center in state to consult a ball. I wanga final decision allowing part to state to cooperation appeal wale. It overrides the state. The state does not have the mandate, the right to override the center. Chichu clear set hicho. Chiachu sent Constitution of India itile chun chiwa chiking amaicho. Sir, question last question. Pulen komana last question kat kani. Pulen to acho MLA MP ho hi Constitution Article 326 dungju ya chu mo hi constitutional appointment constitutional body hi chu na right ane chu. Ala chun amo ho chun Mipi chu ilam kai han lang hi le people's movement chu MLA ho chun spearhead in bolan lang government to ki ka chun amo chu ngom lang hi le amo ho chun assembly chan ge tha na yo te ka kana Manipur assembly a chu MLA kha chun mi som thuma ki tha joy le chun law de pass thei chu na ta banga chu MP MLA ho chu amon jong chun constitutional chu right ane chu authority ane vintin chu ka het thema to chu KZC su kiti ho chu ai ho sunga hintin ai ho sunga ai ho ni ki semuwa thanei ta ai ki tunu vintin hilai pa chu government to ki ka ai pa la chun hoi la chu an lai chu ka sei chu pulen people's movement chun overthrow of holding overrule of holding hilo anjo ka sei ta people's movement ki bolai le ai ho la organization len pen KZC ta bang chun lamkai tai de tiong chu ka kama pa na ka sei ta individual hei thei po tiong chu ka sei ta ahin la to chu KZC ho sung di tai su yong ai ho sung ai ta ai ho sung ai ki tum tu no pau chu hecha chu ichiwa government chun amo chu Mipi representative ahinai ti pa chu hoi lai constitutional provision a ham ale ipia chu hoi lai chu laws made under the constitution a chu hoi lai am na chu su le KZC chu Mipi representative ahinai ti pa chu ai sei pi now ai lo le documented ai lo le hoi lai act rule a chu ham ti pa chu acha ina nei explain pi opulen. The Constitution of India to all binding for all citizens of the country. It's a big to government represent to a central rule pattern. Eho SoO eho me eho issue represent ball ho to akinup to election. It is binding to every one of us. Eho sung kinup to na yana pulen. SoO KZC ho ikhatnating provision to India Constitution kiseidoh hi be to. These are interpretations of the Constitution of India. Self-explanatory hicho. Detail Constitution ahu to ayong ko NSN am teke ho Constitution halls hi beta. To ayong lo dichu. Ko imsang hi beta. Adan pabo hu kisi la chu. Jidan dong zu ya chu che dit ye. Adan pa hu India Constitution is the longest constitution in the world hicho. Chin yong group cham chum ta kyu ho hu a clause pang hi beta. Adan pabo pang hicho. Chia chu ke khat long say na ding lo ki phatlam ni lo imacha chiwa confidence constitution chunga neilou na diu thu lo pi chu apai ai pi le in kheu liu na wa so tan na tu in a chai na in chi hi Dr. Puto pu ginza in na hin dot put ding ka te chan chi chai na hi sa taw tin tu in ai pi le political movement a level khadi ka luk ta hi chi level chu pem ti le talks table chu tu ai song ding nom ta be I mean congrats to everyone I should say talk in ka ta bin talk ta hi no hon jan ha ta chu na din nau chu na din pi diu ha ta chu na push diu he ai le hi cha hi Buginza is one of the spokesperson of Kukizo Council. That in Dr. Saiden is one of the spokesperson of Kuki National Organization. What is your strategy? Is it a strategy we way forward na denga he ipi strategy na nei honam. Sipa ya masa penen Buginza Vorzang ni say CSO one of the mandated
CSO khát hina chu hit level chan chu cái song ta bên a political demand o law sit na ding chu what is your strategy pukinza Vale, ki pame. A strategy ti ndi monga dong chu ga sei chadi dong chu kanei pon ai wanga poimo pen che hola chu unity hi jing jeng and unity pa hi sheki akiling ling jeng and che he lo thongom ka sain aji chu hi het sa ma bang wen government chu divide and rule he theme ma in anap hon le game achievement kat chum chum play in ai se boy thei ma jing in hi che pa hi ken ka gel kho peren ne unity hi ai thei chana it united le hin ipi strategy ipi policy tp zonglen I hat ding ti chu ka modan chia chu strategy langa se ding hai unity pa hi ti la chu hat ding ham ti pa chu SKZC spokesperson ai lo SKZC organization a hi tong hi mabana hi na to ding tam piomin Mipi a team lo grassroots level head team sa ding till hi yung head team part of the confusion hong bei ding confusion na bei part le hen unity ngom pha le pan khom thi ding pan khom thi pha le voice chu hong hard ding hong lin ding a hin hi chi a poimo ma man I mabana KNO le UPF political table ka to pha to le anunga Mipi ho hen patata support one voice ebol thing ding hi panila ngai he one voice ebol thei lo le izo Dr. Sili la say banga chu government zong doubt in nature doubt government doubt lo na lo ding chu panila te ding opinion ai lo la chilmu dan perspective chum kinai zong le goal khat in je wa chu SA union territory with legislature goal chu akibang in ji wa chu pan khom te ding wa ti chu kaseidoh me chi kipai ai pi le na ke pa men ken kan do na chu pyang te ke ho hin theory of change TOC ka ti min chi TOC hi logical framework ke mangin aji chu tu a chu I political goal hi one cho pathen lung se da UPF to ken ho hen lang ani na chu jo Dr. Puin zo mi ati lang ho hen lang I ho selang ho hi dong le political goal chu khat hi ta ja chu a goal chu kichi ta chu aju goal kichi aju ke theory of change a goal kichi dan so the backward planning actually holding aju step by step aju strategy based on strength weakness opportunity and threat hi kisi khat men cha chu hichi chu to aju unity ni ti chu unity na ding aju epi step na la dam ti chu the strategy chu piam ti chan doi to san chu to Dr. Puin hichi level chu hin pa ta de was s the SoO group khat hina chu hichi chu ik chu de wale we will face lots of obstacles. Tichu understood it. Government in no UT. Anti tay ding he na. Tichu head sa he. Atuti le nang ho chun ke hon UT ka tiu he na ti tay tiu na hiwang chun government chu they will not act based on the voice that you put up. Government chu pressure no ya chu chat lo pressure no ya decision la ya chu. Sia chu SoO group hon. What is your strategy way forward beyond the first stop? I must have been an example in Handon but the ding. Dinga he ikinai pi pen iso pi sangamu he Mizoram hin. Ipisa SoO movement success han. One party, one demand. Kichi chat a ball does at dingo. YMA MZP amho chun movement yo a support do ground. Amho yo centera to nga ka pangdingang ki kung khalo piu chu hiti tabang cohesion hiti tabang unity chu to loipao ginjan ng anse hin to chu ikigot now so na ta document yung kisim ta with the help of legal chamber ki submit ta negotiation ng kipat le to nang in the say ba chu ko hajang government an anim pen na indoi diu chu in test diu chu ho yung chu ipan na sota iboi pi na sota ipan na chu kiche sa na ki umay ta chu negotiation hong che di chu
ahin chiwa chu government an vet ding hi se hi vet tau ho hi kilung khat nawam a demanu hi mipin yong a sot hinam ti chu hi a hi tu nai imitengu yong hi jo tabang omlo na dinga division omlo dinga chu positive unity ise ya chi a yong ken yong peace people's movement om dinga lapana pha hi SoO na balding umentin MLN na balding umentin civil society na balding umai chu for the same objective civil society bol chu ki hon ka bol thelu di ki ho bol chu non bol the mihem organic body ta bang chu a khot na bol thei chu a kang bol thelu mai thei amin na bol thei chu a lubu na bol thelu mai thei each has its purpose aya chu objective a demand na chu ki tu a le chu to strength ngum ding government in doi now chi ta bang name han lang le ho a chu midang banga option in ei lo pi chu e hon tu na yuti thu mo legislature thu mo hi du tu sa ma hello pi chu development je exploitation je cho keu chu state dang ut dang creation na dinga chu criteria na mai chu e hon chu ho yu se chu qualify bolu adang in anei lo criteria la independence india ko na chu e hon tu chu nga third me ko na tu pau he chu that is the only unique item in eu il hong wang wa ikito mo le wang wa it's a factor he tuna government ko ma demand criteria na pangdinga umai ta chu it's a fact government sel thelo it's a global issue now chiwa hi eho ikito po wa iki support tu po wa iki de chi do wa iki za tu chi do wa koi macha avai tham loading diversion loading ichiu le MNF ho banga chu one party one demand leng do e hoong ilen do di wa le hi chi tha a chu few la hong pang dis chu government ni nong akitu na we mo he demand yong khat hin official submit a ball bong chen achi pi win achom chom ma sei po ve na ti na chu e hon confidence chu government ivet sa ngai chu table chu ka sei diu government in langa yong agency a hau chu ata in langai ki tu na wa mo he IB nyong SIB nature military intelligence yong mo chu ro yong mo chu dim se ne agency government na ground na hi ipimam ti ke he sang head de chu nang he sang head mai the chu Delhi a center ki ho na tan dialogue dung zua till he a substance nam ground na ti unvet di chu chi chu avel wela repeat ka ball ebol jo su hi tua Indian independence amu yawa ko na experience home khalo ithil ni chu number 1 1964 again and state and demand wanga platform amu lo pi chu tam khat I am hot unki boywa kum ngai boywa ai wanga tok ngum de phana amon ceasefire kai ole table amon phong e ke lung thailo ke lung thai nai sai lo inam tila amho chu e ho sang ki tu zo united zo ni mai tin tin sing zo mai theo chi chung cho na e khat tu mai lo thung bu le na go the ba chu ki pa ma chu mai lo chu deadly against chu third party chu in the tripartite agreement ai wa nga chu e ho dinga ki phat lam lung naw na de lo e chu center ko mai thu mo chu state ko mai thu lo pi chu igam thu ayong igamu ho sung bo se chu ipu pa gamu record hi chu chun kho yong Indian citizen hi na chun self administration e pewin e chu manipura ko nen aidal do ta ve kyo manipur ko kile thi te po ve chi a chu ka so chan ni chun koi ma yong gamyong ka dei cha po ve kyo a om nai ka ho so win land right hoi ta ne we chi bo hi ka thum now choi detail ho abona submit ki bola ta chu DC khanga ko na chu i tribe ho ko ma bona i Mipi yong ke pe ta chu i history yong ke pelu na ta chu i demand pa yong tu chu nga chu legal chamber ho to draft ki bola ke on ka mo bol lo pi chu ki tup chana ki pelu na ta chu e ho ai tu na imu le e khat e ho ha sam na je imu lo le hin tin tu ti lo al constitution dung ju chu very very well deserving particularly because we fulfill a criteria or we have a criteria adang state le union territory creation ki bol na panglo state government khatin sponsor a bola ethnic cleansing genocide a bol khumchu e ho bo hi chizala chu imu duty de mai ta chu lang khana ale chu ho in isu ke yu wa yong chi ho sung chu
lamkai ding ki chu ham ailo ideology chum khat che pi de ham SoO chu pas kam khat je a chu ta san lal na je a chu amo se yo se chu di yong le negate ball ding amo hi kai la ding ke hon yo an ka ball duty na bang chu government ko ma hong kila na hele chi ho chu ken ka sei chu Mipi against chi ho chu hi ka ti chu akhum kha na ka sei ke de koi ma vet dan hai lo a movement who success te han cleavage da han koi ma cha government in pham an ball na thading da han center sun ball hi ve ta state wang sun perpetually imu ni kwa wang a ball michael la methong nga hi ve ta ama le loi ho anga lu di state in government endorse ball yong le alu bo pan aman thau dis jo asim do pan ale tu achi holding advantage len kit khat chu PR chu state government chu ai wa governor's office ta chu tu sung SO ke kai na ayong chu governor par representative hunga state to represent hong bol chu tu a state third factor thamhat lungli la na nei mai the hi chu popular government ke form le na sei pa chu the chu yong le center chunga na lai chu ala tu de a che holding a grounds of fertile hi dan chu state yong chu governor's office and represent a ball here center na sei chu governor anelu hel dis so the platform imu ta pathen lung se na ai ho chi je khoi je hello pathen mi merciful in tin Israel te bol la banga chu mi mo the yong le hen sim do tai te de igu do wa ka mu so ipi je ham e ho deserving hel je hulo ei lung se je wa apai ki pamen mipi ho tinga ki til ko theina ta hen chu ta ting le kanam mi te ho ko ma ka tim na nom chu till he how you decode the message is very important. I decode dan chu negative langa decode na bolum positive langa decode na bolum chu very important. Sia chu tu ni discussion pu lek lunin ado ho zo se yong chu negative langa decode bol po utin ki thu khom thing na dia wa chu til het chen lo ho het chen dinga thu do het chen lao tin lek bu tu se chu adi eso ho ti lang pat chi po tin ka sei jing ke he be part of the solution, not part of the problem. A thu pi pen chu thu chang khat ka sia part of the solution ka hi thei lo ding ai chun sia chu ke yong ka ki pen jam ga ji chu ikal son na ba hi ilung chang a bu ikal son lo de we I lo wa lo ikal son de chi ten ye ki ko mai not only the heart matters ji chu tho gim now chu min a bol now a noi shi now a tha chi mit good now chu I gai to te we are very emotional chi chu mi yo si chu understand it ai ni chi ha na bo chi ba lang brain pai mon lo ba ai le iti jong le toxic society de toxic society chu pem ti le a intellect chu mong cha a leaders of kai ha hin ai in healthy society chu pem ti le ama intellectual ina chu mong cha leadership ho chu na sata pu sa ija chu goal I goal chu khat hen chi goal chu na ding chu thu pi ja chu tu na he ai pi le talk stable la chu I demand hu chu akipura ma hi cha chu nam pi a dinga ki thodo na dinga hele mi pi ho jousen tunin mo dem sang chun hi chi hi pata idin pi wa ikilung to wa ikal son de chu thu pi chu to sana chu a China kan sei nom chu zo strategy ka ti chu to doctor pu hin chu le pu ginja hin e ho ki to di chu na sei ho unity chu very important unity chu very important hi ba na chu ken ka sei chu ai pi la zo pu le ku na sei bonga chu ai ho dinga lobby ai bol pi the ho chu koi mam cho yong chu identify bol la UPT reach out I bol wa ai ho se sen tok sai sei sang wa cha mon jong ai ho chu I push pi wa pa ding ham chu ta te la grang ma chu UPT cha lo di mam football chu a goal chu na dinga ki pass to dil la I rule pa chu hitting boy ki chip ting le goal chu ngin cha chu goal chu ting le ko yong champion chu home ho champion ne ji dinga chu strategy chu important ne ti chu ki do to te ai pi le tu ni pha dong so tan pu doctor say den hen pu ginza hen chata te last question please ikat tu ai hol ai mi pi ki phina pi pi mi bola ai le direct nga government invite in bol du cha chu political talk ki panjing the I ti a ta sanani yong tam ta yu mo bin chi pu ginza to pu doctor Shailen in hil chen le phadi ka sei thei dam ken ikat negotiation a hi process ka na hai brinkmanship
strategy kiti khana machu hi che hi le ultimate akhon na khe hi thelu pha le atuti le jing le ga ka sat pandiu he ti na phat chu brinkmanship strategy chu hi chu hung mai the che ho ayong a process ai ai wa thil ka mu dan hi chan chul hun de wang ta san pu ai che government hi ke ma interaction dong zu ya ka mo ta san hai pon mini ta bang sei se le ong le alung thimu hi ke ka khyat sa na hello wa yan hin yong ka sei jap tan issue he ne wa nga ne ti chu inamo ne wa nga he issue hi globalize ta chu pressure hi gam chung chung ma ko na umma hi chu ke se spell out ball ngai loading chia chu hi chi tua question hung ki dong chu positive ta ga encounter na ding hin answer na ding sailing jing thai le prime minister pa hung de chu tribal e ho thing lang mi welcome a chu hoita welcome a issue compromise bolu te ti hilo igam wa hung le chun guest chu hoita and welcome hoti akile phale lung thai ta akile ning kha chi bol wa hele chong chu major strategy alun phale hom se pa kama o ka ka chin amo heti weti positive word khat api a hele e ho kum sang khat ki tamu yong len I bol lu diu kha chama khona o mes che chun thai ne pai practical hin so tai wa hong yong le criticism chum yong le adim se na hen chu hon boi bi ta pote I hung velu pa chu e hon yong reciprocate bol I welcome wa keza chin yung memorandum submitting ka geng chan I thu ho yo chu dam sela aman positively receiver de rilun pale ho issue talk to hong ki pande hin aman yung input ani na thading in chule ga say ding a common sense yung le government to prime minister hong di ho ilo SoO extension ball ho keza seat ball ho off the top of their head look it's planned for an objective in mind na chi an chi pi ahunga he prime minister pa hung he it's significant ibola kezi sile SoO to sign a ball jawa timing ding go no ham government in strategy nature e also ning born in kejo za hi beta but a general gesture with the common sense I on positive development he ti chi kiche chi chun lung ne pu ti henge chi a chu question ball di ka ti poi ball dis chu na democracy ai mo chu aphai bol ong ki pa cha diu ase bol ong ki ho diu na ase mu ong ka ti ha nom kha le ka ti he kyong chu wan til ka hi lo ya na no hong na hi de lo ya I bol khil ong chu min tin bong in a thin se la bong lo he ti kha dong kin na hin chi chun hin kho wa I khang wa situation to lo to ki to khal hele to he tan third ne ko na chule chute ki sa yong chu positive lo nga chu government in platform pa ap ta chu history am khalo chu chi mang the mu ti agenda hi hoi ten kilung to ten objective mo na thading chun tha je kho mu ti to mipin khat ground an bolim ho chele specific strategies ya chu ani nin na ve ta na tu as spell out ball jo zai ngai lo pi chu hi chi hung le chi ball te ti chu ke je si le MLA ho le SO hong ke ho le a keza sia chulan ho representative dia thu chu dissemination chung chi te beta organ chung chung hel ke ho hong ha inten movement a hit two critical points organization ki tu ngai chula communication om ngai chu ten hi ki tu mai le thil hi chi the chu hi chan chun ke sei ding na tang ye bao mày mungkin sana na tuan non tu do tu nang ni nan pi ji chun patai Dr. Selison chukangan se okay apa ki pa me pi le hung so che jong le alo thei lo zo a sei doctor pun sei communication chu gap lo de nga chu chan chin la ka in part hi chan in piu jong chu guest speaker ho jong si chu ki pa tu sei win hi sei bang win hi chi ki ho lim nau hi hi chi hin yo ho ki ka la ki het hiam na ho e su bong piu han lang hi sei bang chun lung khat ta ting le ki lung to ta I kal son thei diu pa chu thil thu pi hin I ziang hin issue me lo diu chu public opinion is very important at the same time leaders on a vision clarity ta mi na pui diu jong is very important ja so ka la chun pa kai ji su ta no sei hin chang ki tu na la chu
asem movement asem bodo na cho ta tu bodo kha de chu le society yang chu pia til khat chu asela malal la yengum ding hen aphala malab dingum hen hin cha tin su min lo ding chu ikilung to lai se ba wang chu koi mani pi lo the lo de ti pa chu chu the last concluding word in ten ibon sa vin paten pa thei bo min ina mu hi paten pia plan anei chi plan chu isu na de vin ibon sa nei pui ta di chu ga se do no me ki pa min na bon sa vin mong pa ta te mong phao Thank you na bon chào chung wa ka ki pa mong pha